Ikaw, ha? Mayong hapon sa tanan. Na ako diri sa co-ex with my family. Say hi! 로봇처럼. mayong 지금 합본이야, 합본. 합본이야? mayong hapon. Shy na sila. Anyway, here it's co-ex. Gangnam na siya. Pakita ko ninyo ang famous Starfield Library. Nindot no. Ako kayo kinyo nga kapita. Ukaon ko. Gutom na ko. Mayong gabi sa tanan. Nako sa Japanese restaurant sa Korea. Uban akong family. Nindot ta kinyo nga restaurant. Tanawa. Akong gipili kay Ansani scallops sushi. Wala ko kabalo. Pero looks yummy. Apa? Gutom ka? Tutumbak. Mga unta? mayong huntak. Mga unta. Manawuntak. Mga un. Manawun. Mga uy, ayaw na lang. 오, 시리어스. 하지 말라. 시리어스 가요. 하지 마. 바질 아까 처음에 먹었던 이거 지금 이게 묻어있는 바질이야. 어머 된다? 먹어. 안 먹어요. Kaya namin sa coffee shop para magkaon o dessert o inom o coffee. 먹으면 안 된다는 거. 이렇게 코너가 들고 가고. 뭘 하트를 또 하고 있어? 어떻게 몇 킬로야 이거? 이거 갑자기 내 예상에 마음처럼 너무 아, 여기 선이. 맛있어? 맛있어. 맛있어? 맛있어요. 언니? 남미카. 오?